Ituri ya kieha nirigomeire itura ria Ngariama gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa aikari kuhithukia mwiri wa kamwana ka ukuru wa miaka 16 na uria ni murutwo wa kirathi gia form 4 thukuru-ini wa anake wa Kianyaga ari muite. Kuringa na Christopher Kiura munene uria ni ithe wa munene Kiura megutiganite na murwe mathaini ma kiroko gutari na thina o wothe na we athie wira no tha wa mathaa manini amukira thimu akimenyithia coke na mucii na ihenya. Ngabura thimu ndina guku giconjo ni ndirendekana kuriku guku mucii ndarigwa nika turabitanie na murage kana ne ate tondu mesira makwa moko kwi murage ndigo murage na aranje thai ndarigwa murage arakinjethera Tera mutongoria nari nera tukithenya tuma na kithenya mwira tukiambata yona tutigutinda kumenya tondu twara tuthingaria ma direct ri twoga tukiora giciuria nika turabitania na murage tutirigite ukabitania murage nake angikorithia na bata wa kwatia. Na thutha wa gwikinyia mucii atongirwo ni mwiri wa murio gitina-ini kia muti wa makadamia ari na mukanda ngingo wai tutirona nake tuonania nake kiroko tondu ndokani ndirathire riko ndiragurite kamuthere ndirarugurite ndiroka ndirakaranga niko ritu kuria kiroko nake ni giiko kiria kirehete nganja nene kuri family ino magikuwa kuri na mundu utafanetie ngerano kuri mwana wao kuona eguititwo ikarite thi mwana ucio abana tigwita tondu muti mundu aneita ikarite thi aroneka no nginyo kuri mundu witha arutire wira ucio uria tungiuria thirikari itemire kuthuthuria wega tumenye no tondu mwana uyu turari na kirigiriro muno nake tukoretwo tukimusupport ta family tani ni umwe ngimusupport athome na ndina hope cia guru muno na riu ni ndi mundu makite. Munene Kiura araringire kirathi gia form 4 mwaka ukite thukuru-ini wa anake wa Kianyaga family yake ri na mwihoko munene nake no muthi amatigite na kihana maithori. Mwanake ucio atigaritie inji imwe matina mekarire tiri na atambaritie ena maratu ametagwa CDF matobagwa na iratu icu gutiba ndu athagatite iratu icu ikauma jugu ni kuonia mwanake ucio nitaka kuna mundu amwikire ngero acoka oya kamukanda athi hamwangi bau kamukanda miani tondu mwanake ucio nakaruga mogu bagwa sureti no abetukire muti ucio musureti bagwa sureti muti ucio tondu bagwa sureti no abetukire tondu ni muracokira bumukanda ukinyite gwikuruka bandi. Aikari magiteta kuongereka gwa ciiko cia njuragano gicigo-ini giki kuona no ciumigire tu kuma mwiri wa muiritu wa ukuru wa miaka 22 wahithukio uragitwo na gutiganirio mugunda-ini wa kahua mwena wa Kiamutugu. Ara mana hang mutiguru masuraga ukona mundu wona davutitie thi no ni thi akarite tugetigera tukarigwa atiriri ino kawaida kweli mundu no ecuria ekarite thi tutire tuona undu wa muthemba ucu na nikio turoria thirikari takoro no itonyerere ye imenye ithuthurie imenye properly kana mwana kio ni kuragwo agukaga curu aba kana ringi ni kucurua wecuritie aimenye kuno uthuthurie mangi kamangi matethi ni getha family no agie na kiboto kiao. Maabitha borithi kuma Kianyaga ni mambikite uthuthuria handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.